bude, bude. Pecka. Za pola. Glava zovu me pecka. Šta svi imate face? Nem ja. Joza vas, jok, ne može! Joza vas je, on tamo ne zna što ću vam govoriti. Imate nevera. Gdje je never? Gdje je never? Dobar dan. Oprosti, nastavi gledat, ja ću. Gdje je never? Never! Ne, no, nisam prije to, ovako, nema šelja. Jebim, povraćaj! Sad cima, nekom štanu. Ja sam na mušku, ona je bolja brdeljak, mušćeni. Vi sluša, ne, to je Kuveću, film, čak, pušta ovdje. vidim. Palaj! Ko je ti virao? Gimnazija. I ti srednje. Ovo ima 16 godina. Pa idemo zajedno. Gimnazija. On nije sjedao na stav gimnaziju, zar tako glupo djelo? Ali ja ispačam prečtvorice, ne navidila se da se Sam se ovdje upravo polugodište imao dva. A ne, znam da si padao, sad ti rekao. Ja sam ovo padio. Čekaj, pa mati gledaj imam 4-5. A gledamo, ona papunjka traži što 10%. Ja, a on je jednu dvicu ako imaš prošao si, jednu dvicu i 5 jedinica prošao si. Ali kad radiš kontrolu, stvarno puno traži da dobiješ dva. Znam, sve znam. Ne brini se, vjerujem. Utorak odgovaram da prođe. Ne može. Šta je blavaj? A jebote. Evo me.